Ang buhanggo tapahambur beli la acara pamaringu eti la YKB GBI TV. Pandia ditarong ya na pulong na miri malakata hamayang. Do miri kapipi arikama. Dadalumpuhang manya parong ya na pulong manang. Amin. Ang buhanggo latam ni miri karito na pulong na parong da lalu dunaho rukuna na hamayang karay papandulang bieling la pamalangu kawudu tal kambuliman dalar hau lupa landalar hakambulu na papatanda nda yedu ya kanandalar hakambulu bawana bieli ia tinggu papani miri nyumu ndanimu a menjamu upahalanya na malamanga bieling lama paru hamanai mamila dang nama ngagila wieling nama kapidi huya ang buhang latamu na imiriyaw ka ito bataw harani nyuta takalingalanya nama kapidi huya na lurinda ririhi pada paniwanya ruku nama dangu nama hawutuna ngikiwana batahanganya nama harui nuna ang buhanggo pamalangu tayo kambulima yana hamayang na pamalangu hanggang demiri banakaray pandulang ladalu hanggang nanya namuhu ipamalangu karay nanya lemiri kanandulay panahanganya na tao na mamuhunya ipamalang karay na niya pandulang na miri kanapangitaya na mapatyaning danggamu ya na manjala ipamalang karay na niya imiri kan kada pamakyaya na tao na mamuhunya ipamalang nakaray miri kana doyi miri na mandula at tao na mamila pamalango na parhaya imiri dengo palaku mananya na maham dango na mapadeni laluri ngaraya na papalaku nunanduma hamu wangunda muhu ang buhang latamu birihu karim laluri yan takali nga naman yan na makapadi yan na luri na pulong yan paninan na katamuan ng manong daimiri taparhaya i alam na mapalaku yan na mahamu dang ng pangitaya na mapadeni na wainyaran da yuta kata pelaku ya na luri na mahamu luri na makiku manunya na pulong na miri amingo malakata hamayang miri waking kamakaparu kamamaka papalaku ya na pulong laluri mahulod amingo ang buhanggo takalayoho anak pulong na miri ambu maruambang lupa like ya subscribe dan upabirinya la angunda.